Vaseketeri na vayingiseli va Gaza Reactors i siku rin'wanyana lero xo sungula lava ku mamukela ka video yintshwa ya Gaza Reactors leyi nga ta khe reactor ka documentary ya Thomas Chauke na Shinyori Sisters kusukela le masunguleni ku ta fika lava nga kona sweswiwani. So va ta va khe va hi byela ku humelele yini ku humelela yini, and then ku ta ku ri na vanhu va ta va khe va fakaza, and then na mini lava ku n'wina mi vona na mina video leyiwani and then hi fakaza swin'we. Otherwise u nga rivali ku subscribe ka channel ya Gaza Reactors u like video leyiwani hi Xitsonga xo hlantsweka, u like video leyiwani u share na van'wanyana va makwerhu, and then xikulukumba ku hi vona yi hela a hi ngheneni ka yona. A hi rhandza ku mi khensa ku subscribe no mi ndhundhuzela Mike ku va mi ri kona aka malembe lama nga hundza ya 25 mi ri karhi mi sapota Thomas Chauke. Khomisani sweswo 25 years phamela leswinene. 25 years hi malembe mo tala. Hi quality ya ina ya video ya kona ku sema malembe. Mina ni Thomas Hassan Chauke loyi van'wani na n'wina mi nge Shinyori hi ku velekiwa ni velekiwa kwala tikweni leri ra ka Mahlohlwana a sale makaya a tikweni ra Hosi Xikundu. Hi laha ni nga velekiwa kona ni kulela kwala, ni sungula hinkwaswo leswi ni nga sungula ku risa tihomu ni risili na mina ku fana na van'wana. A ni ya dibini na vurhonga ni biwa hi madibani loko ni lahle tihomu ku fana na van'wana vanhu. Kusukela ka siku ra ku velekiwa ka mina ku ta fikela eka siku ra ku sungula ntirho lowu lembe ra kona ku nga 1964 kwala tikweni ra Hosi Xikundu. Futhi muni ni teka ni heleketa kona mi ya twa na vona ku va ta ku yini no santo seso. Mwana Ay baito. Mfuki Pfukile njani? Mfuki So. hanyi swinene. Hi vala. Isana mwana. Hi kombela ku vona Ndhavezitha. Ni nga nghena ni va hlamusela va kwala ndlwini. Let me show you how we do stuff around here. Actually, my department uses Monday.com, so I'm good. A work management tool? No. Ndhavezitha. Njani? Mfukile Ndhavezitha. Mfukile ngofisela mina. So mhlenge. Ndhavezitha. Njani? Mfukile mina njani? So. Baitoke. A ni lava ku mi ta tshama la ku njeli si mi nga va yini ndhawu yo tshama hi Vuya ni Ndhavezitha. Kuta mi ri njhani Chau? Mfuki. Vuya Chau. Mi pfuki. Mfuki swinene ngofisela mina. Na hi pfuki. So. Ina Thomas Chauke lawa. Ina Thomas Chauke kwala misaveni u tiveka tani hi muyimbeleri wa ndhuma swinene. Se n'wina ku va Thomas Chauke a ri muakatiko. Bozo leyiwa i presenter ya documentary leyiwa. Bafu i khale content yi ri gaming kahle. Loko vona quality ya camera leyiwa yi pfa yi humesa milayeni le xikarhi ka screen so swi vula i khale content yi kha yi ri kona misakazweni. A swi sungula sweswiwa a swi sungula hi vo Diona ni i khale swi ri gaming kha swi endlekala. I think ku yo mi twa nga ri a ku ri lembe rini n'we, mi twa nga ri a ku ri lembe rini loko documentary leyiwa yi shutiwa. I mhaka swi tikomba ingaku i malembe loko presenter yi za yi vula ku 25 years va kha va ri ka music. Ni twa nga ri a ku ri nkarhi lowa wa mahitsele loko ku huma album ya Ximatsatsana number 25 maybe yi nga va yi hume vo ma 2016 so
and munhu loyi wa sungule music hi 1994 loko ntsundzuka kahle. Content i khale ri game na swo sungula wa tiko ra n'wina kwalawana mi nga hi byela yini swo tala hi yena. Ni kombela ku nghena ni n'wini mi sala mi ni hleva ni nga ha ri kona hi swona. Thomas Chauke i bebuliwe kwala tikweni ra Salema ri nga ra ka Xikono. Loko a bebuliwa kwala a wa sungula ni tiyimbeleleli ka tikambi. Swi ta hi switsongo a ku practice-eni ka vusiwana bya yena a chaya hi swigogogwana swi fika laha se hi vona ku vusiwana bya hluvuka hi n'wi seketela swinene Thomas Chauke na mina laha tikweni ra ka Xikondo ku nga Salema kaya ni n'wi seketelaku hi kurhula a tikweni. Se laha hi le kaya ka nkulukumba Thomas Chauke lava nga la ndzhaku na la mahlweni i vana va vona kasi mukhegula i mhani wa nqambi ya hina leyikulu Thomas Chauke. Mhani mi nga hi byela nyana swintsongo hi Thomas Chauke. N'wana wa mina. Mhani leriwa ku fa ku ri Themba lera xo basa leriwa fa ku ri Themba leriwa i nge hi ri tivi sweswiwa i nge hi ri tivi sweswiwa vanhu lavowa va nga la nge hi va tivi nxoko nge hi va tivi sweswiwana ni vo tala va kona va fanekele va hangalakini ku sunguliwe swindyangwani ku endliwe mindyangu swo tala swi humelelini xikarhani lexiwani. N'wana wa mina mina Tsatsawani N'wamasiya Kata Chauke bebule ntlhanu wa vanhu vavasati ntsena. Se ni bebula n'wana loyi loko ni bebula n'wana loyi xi kula xi fika ku tanihi loyi se a ni xi ya xikolweni loko xi ya ku xikolweni xi ya xikolweni xona swi pfuka xo thya ku na swithinana leswiya swa leswa la parafini swithinana leswiwani se kasi u ta pandza swithinana leswiya a teka visenga bya mina kha vamba kha chaya loko ni pfuka nampundzu ni vandzeka mati hlamba mati ya xikolweni a ta hlamba mati mali yo yi hlamba mati ya xikolweni xichangani ku ri xi lehini hi ndlela yin'wanyana i nge xi twisisi cause a ni la ku mi hembela ne ku na mfundhisi wun'wanyana ni nga tshama hlangana na vona kwala a kerekeni yin'wanyana so mfundhisi lava va nyiketiwa nkarhi ku va fanekele va ndleni loko kereke yi huma va fanekele va pfala ntirho hi xikhongelo loko va yima mahlweni va vuye va vula ku ri a hi tsipeni mavoko hi yimisa matihlo ivi ni twisisa ku ri va lo vuya va swi opposa kumbexani va lo phazamiseka because ve ri munhu nkulukumba a nga pfuriwi and then I think like sweswiwa loko mhani va ku a hlamba mati ntwa nga ri kumbexani ku na tindlela tin'wana ta Xitsonga leti humesaku tisentence tin'wana hi ndlela yin'wanyana ka hi nga yi tolovelangiki cause Xitsonga xi lehini a hi nge predict ku xi tani hikuva ri Xitsonga xi lehi too much a famba ni tiva ku yi xikolweni kasi u jiki na tshuka ra ntsoma leyi u le ku gongondeleni ka xikotela lexiya loko va ya vuya le xikolweni u vuya konako impela u hemba se ni vutisa lava nga ya xikolweni va a nga ti wa hemba kasi Thomas swi yo yini kunene ku ya xikolweni ku ni kava ka hina n'wana wun'we ritaniwa ku ya xikolweni swi ni sweswi swi endlaku ni ka ni yela thicara Maranele wena Maranele mina n'wana wa Ntsandza nga pfumeli ku ta xikolweni a ku mara wo endla yini n'wana loyi i dyondza ngopfu na nhloko yo olova se wo endla yini loko a nga ti xikolweni i vhela ni n'wi voni la xikolweni ni ku n'wi tele no hubu nampundzu no tseleka mati Thomas mani pfuka hlamba ya xikolweni u pfuka kasi Thomas va kha wa ta hi basikiriliwa ka Maranele u thicara wa kona u fika u tshama kwala loko a pfuka u kuma thicara yo tshama kwala se u hlamba mati teka tibuku u rhangisana na Thomas a nga pfumeli ku ya xikolweni ene ni nga swi koti ku va kumbe ni nga lava nkhavi ni n'wi ba
ni swi reka hikuva i n'wana wun'we loko no ba nkarhi wun'wana xitoni fela ni ta sala na yini a swa reza a ri swi tivi se signori namuntlha wa tiveka hinkwako mara signori na tshemba u ve na masungulo eka gondzo leri ra vuyimbeleri se mi nga hi hundisani kwalanga ku signori u sungule njhani vuyimbeleri byakwe ku ri wa tiveka hinkwako xinyori a ni swi tivi no swi twa sweswi mi vulaka kambe ke vito ra xinyori la a nga sungula kona u sungule loko ti sungule wa vona ni twa va ku hava musi ku ri hava ndilo a hi swona nkarhi hinkwawo hi leswi ku kona musi ku nga vangi na ndilo xinyori a nga sungulanga bende yin'wana xinyori i lo sungula a dyondzisiwa nkatara ntsena a dyondzisiwa hi malume wa yena Daniel Chauke Makhuva wa le ka Ximixomo yena a nga ni dyondzisa katara kusuka kwalaho ivi ni yana ti sungulela band ya mina se u tlhariwile mani u khoma ndlela ya Joni loko a khoma ndlela ya Joni swi ya tsandza le Joni loko swi tsandza se a nyikiwa katara hi kokoko na Daniel Makhuva Thomas hiko swi nga tendlani swilo leswi hikuva no ti huwela se a ku laviwa vanhu va hamba va chaya na yena va huma va famba va karhi va chaya sweswo a kuma n'wana loyi nge i kholi i mani ku va a sungula ku ya Joni va ku va ya ku ra ikhoteni i ya va veka ku hi vana va vanhu a ku a rezi ni ta swi vona loko va ri le Joni leyi van'wanyani va ni telaka vona wa vona swo swi endla ku la Joni la wa hlupheka na vana va vanhu ku swi ta ku yiniki swi swa kona ki na vana va vona a nga vuyiki a ni khala ku ri hatifomo a yi ri wo mapatini wo ta wa vona vo vuya kota fika un'wanyana lo gezani wa ka Mbhizana no a va njhani va Thomas a ku heyi leswi a swi endlaku Thomas laha Joni laha swa pfurha swi na ndila mi swi tshamelanga leswi van'wana va nge va le xihlahleni va le ku hluphekeni ku hala va nga tshama kona a ku va hemba mi nga twi va hemba ngopfu vanhu valava hi kona ni ngati ya mina yi nge tlhanga ivi se va ta vuya ka vo vuya na mindzhwalo hayi khona ho twa bele kwa kaya vo nghena kwa kaya hi n'wina hi thuletela mindzhwalo ya vona kwalaho ni tinyungubisa hi yena n'wana loyi kambe manjeni mi nga hi hlamuselenyana hi ku tika swiganga leswi nga va kona loko gondzo leri ra ha sungula ku tika ku ve kona ngopfu loko ni nga ku vulavulaka dyambu ri za ri pela kambe ke swintsongo ni ta swi hafula ku ve kona ku tika lokukulukumba ngopfu ku hava xilo xa kahle xi ta ku olova lexi xi nga xa kahle xi ta ku tika xi lava mbilu xi lava ku tiyiseriwa xi lava ku tiyimisela xi lava ku hitekeriwa hi leswi swi nga humelela a swi tika swinene ekusunguleni loko ni ta sungula ku aka vito leri ni nga si rhekoda na ku rhekoda ni sungule hi ku famba ni karhi ni buka swikolo ni buka tiholo ta swikolo famba ni karhi ni chaya kona ni nga swi tiveka na ku hi mina mani ni chaya ni karhi vanhu va nghena hi va ma 10 cents vanhu va nghena hi va ma 20 cents nkarhi wun'wana u kuma ku ko va na mune wa vanhu a holweni leyikulu ni hetelela ni koleke 40 cents mara ni nga heli matimba ni ya emahlweni a Venda a hi famba hi milenge ku rhwariwe ti-battery ti-12 volts batteries na ti-Galaxy hi famba hi ya cina va Venda loko hi vuya hi milenge na vusiku swi karhi swi tika ni tiyisela hi fikela laha ni nga kota ku collecta mali ya va ma 120 rand kusukela ka 40 cents mali leyi nga ta ni pfuna ku ri ni kacha movha ni hakela movha wa ku yi heleketa ni ya maketana na ti-recording studios a Joni nkateko wa kona a ni sungule ni tirha a Joni a ni ku tiva a ni nga ri na problem ku ri Joni ni fambisa ku yini hambileswi a va ha khomela madompasi kambe ke ni fambile na band ya mina ni ya humelela Joni hi famba hi cina lomu ya Vaduve
a swi tichini hi cina lomu ya va xawela a swi tichini hi cina va park station hi cinela ku ri hi ta kuma mali ya ku hanya hi yona hikuva a ku ri hava mali liya ya 120 lo helela ka transport ntsena kusuka kwalaho ni tsundzuka siku rin'wana loko hi 1976 hi June ya hlangana na vafana na vanhwanyana yi sukile Black Power 1976 kasi misha 1994 ni sikuma kwini ya hlangana na vafana na vanhwanyana yi sukile Black Power a ku ri siku leri va nge a zikhwelo ende hina a hi ri movheni a hi la ku hlangana Trabuko Xikwembu xi bakanya sweswo hi kota ku phunyuka hi hunda a ku ri ku tiyiseriweni sweswo hambi a tiphayiphini ni tlerile ni ri timhakeni ta ku ni za ni humelela na rekhoda loko ni ta endla Nyoresh hi 1980 ni endla Nyoresh 1980 a yi huma yi ri kahle yi sounda kahle swinene ya computer na ta van'wana ti-album kumbexani mi nga yi hundzisakolanga ku mi swi koti njhani ku ze yi pfumelela nkateko wa ku ya rekhoda kwele joni swi te njhani a ku na nkateko wa ku rekhoda tanihiloko ni vurile ku ri ku tiyimisela i ku ti karata i ku swi chiverekela a wu va ngi kona nkateko ni lo famba ni ya vulavula na vakulukumba lavaya swi tika ku fikela munhu loyi a karhi a tiveka swinene ni nga n'wi kuma a ri busy kona a studio xexo hi Mkhonto hi mhaka ya ku va ku ri na Mkhonto lahaya va ku lowu n'wana Mchangana nghena hi ta ku loko ni nghena lahaya na band ya mina ku haha makatibokisi a va ku hi ya rekoda two sides swi vula ku 7 single a yi vitaniwa 7 single tingoma timbirhi ntsena hala na swi rekhodani swi tsanana loko va twa ni ba Nyoresh ni ba Telegram a tlulela henhla the late Nzimande Hamilton Nzimande a ku 10 sides se sweswo a vula album manje na vula 10 songs nkateko no kume kwalaya ni vela ni kume recording se ya recorda album leyi album ya kona yi nga humangiki 10 sides leyi a nga vula yona ku nga huma va teke tinsimu ta 5 ta Mkhonto va teka tinsimu ta 5 ta mina va katsa ndhawu yin'we yi va album yin'we laha yi nga Nyoresh hala kun'wana yi va Mantengo Sisters. Even though va fike va mixa music wa yena va mixa na wa munhu un'wana ni twa nga ri a ku ri marketing ya kahle as like if munhu a xava disc ya 1 swi vula ku ri already artist yena va introduce ka fan base ya artist leya yin'wanyana a ku ri marketing ya kahle na swi twisisa ku it sounds like va n'wi robini or something mara a va nga n'wi robanga a ku ri marketing ya kahle because a ku ri free promo a va n'wi promota mahala hi mhaka ku va yiza lava loko fika va yingisela tingoma ta Mkhonto hala tlhelo mi kuma ku munhu i xave tape leya hi mhaka ku lava ku yingisela Mkhonto loko se a ya ku borekeni a fika la boreka ku mhaka music wa Mkhonto ra wu yingisele ngopfu obvious u ta yi flipa ndla yini a yingisela la ka Thomas Chauke which makes it ku ava a kuma free promo free fan base a swi nga ri bad hikuva ku hlanganiwa na ti-situation to tala loko ku pushiwa talenta leyi ku tleliwa mabridgini swin'wana ni nga twi nga ri swa ku ta ku olova mara swi lava ku tinyiketela swilo swa tika ta vuye mfu swi lava tinyiketela swilo swin'wanyana serious wa tiva ni nghenisiwe a ofisini ni na sayina swiphephana nyana ni nga tivi na ku swiphephana swa yini va ku hi yo contract kasi hi contract ni recorde album liya yi nga ri na contract lana percentage ya mina ni nga swi tivi ni kuma percentage muni
hi nyikiwa 50 rand na band ya mina va ku huma ni famba ku tekiwangi na swinepe hikokwalaho mi vonaka ku ri na vasesi van'wana lahaya ka album ya Nyoresh va Mantengu Sisters i vanhu lava va humaka ka record company hi suka hi famba ni fanekele ku ya tirhela mali ya ku vuya na band ya mina hi vuya kaya ku tirhiwe swinene hi lomu hi fanele ya va GP station hi lomu hi fanele hi ya va Vereeniging hi lomu hi fanele hi famba lomu ti-compound lomu ti-hostel ni karhi ni ringeta ku endla mali ya ku vuyela ekaya na band ni tshikisela vana va xikolo kambe ke xikwembu xi katekisa hi fika laha ni hi kumaku malinyana ya ku hakela transport hi vuya kaya kusuka kwalaho ni fanele ku tlhelela ni ya collecta royalties laha ni nga ni ya kuma ku tshamiwile va tshame hi layini vakulukumba a ti ri ti-artist va yela ku ya hola royalties ku na nkulukumba loyi a mi vitanaku next loko a ni langutisa a langutisa tintangu ta mina a langutisa a fika nhlokweni a langutisa nhlokweni a vuya ta langutisa tintangu ta mina hey mfowethu yakwazi ku gwinya xicathulo se loko ni ku vonile lembe leriya u ambele ticatula leti na namuntlha wa ambele tona wa swi kota ku hlayisa tintangu a hleka suka yima leya jika vuya a karhi a hleka a ku va fo na ku mi byela leswi loko mo tshika ku famba milaha mintirho mi tirha u ti byela ku ri u ta hanya hi music nsati wa wena u ta famba a musicini u nge hanyisi muti hi music ya ni heta matimba swi vula ku leswi no hlupheka loko ni nghena loko se a ku next ku nghena mina le nyangweni ni ya eka producer boss ya hina u funani Chauka u funani ni ku ntela ku collecta royalties aku u dayise ngakhe ni ku anti mara Nyoresh yi rila hinkwako man hi ta vona statement ke hi ta vona ku ta kuma mali muni a humesa envelope ya brown aku ile nghenisa titiwo ni ya huma na 2 rand ya phepha 2 rand leya khana 2 rand yo tole mali Chauka ni ku ni kume 2 rand uyabona ke a wu dayisanga cinca xitayili xa music wa wena tlanga Swahili Chauka a ni swi tivi na ku Swahili yi sunguriwa kwini se ni ku nkulukumba loyi a nga la reception ya kona swi vula ka nga hembi wayi ni nga tlheli ni vuya ndala va tirho la Joni ni vuya a ni fambe xitimela ni ku ga a xitimeleni kusuka Joni ni za ni ta phaphama xitandani hi Mbitsi mara loko ni fika ni vona Katara ni ku hayi a ni tshiki Katara ni tlhela Joni na hayi Joni Hey, loko ta loko duplasi leswiwani it's cause like a ni hleketa nga ri swi humeleli dyona ntsena either way like okay i le Gaza reactors lawa ne example ya kahle le Gaza reactors u ta dropa video let's say u dropa video ya Gaza sharp okay yi humene video and then after 2 days video inangani ina 13 views ziyakhala almost 18 views awu hijo phela ku ita xava xingo ya mali ya Gaza reactors by focus Gaza reactors ayi humesa tinambara yi humesa 13 views swi vula ku fanekele hayi tshika Dideng hayi tshika total endli Gaza reactors hayi tshika hayi pfala and then famba ni endla swin'wanyana swa vutomi leswi fanekelaku ni swi endla because either way ni na ti-plans tin'wana na swin'wana swi fanekele ku swi famba okay a na endli reaction video i decision leyi nga yi teka siku ro sungula ri ta hundza okay rambirhi ri ta hundza a hi se rambirhi yi tlhela ni ya cheka ku video leya vhela yi se za yi catcha ti-views kuma ku a yi se za yi catcha na nchumu okay
ku hinda vhiki hayi vhiki hayi se ngibona camera ngibona OBS ngibona laptop ngibona malayiti na microphone hayi se tlhelela xigazini ani swi nga tsana loko ni heta ku drop video leyo ni nga kumeti views and then a ri na tshika ani ni tshama kha ni tshika masiku hinkwawo mara ni tikuma ni kha ni vuya lawa handle endla ti-video a ni swi tivi ku swi endliwa yini a ni swi tivi ni twa loko dubula la di ku dya tshika mara loko di fika kaya di vona katara dafidari hayi a ni tshiki swa xigaza ta vuya xigazini andi hayi otherwise i xitori xa kahle for ku xi yingisela a xi phuxeni ma swi tivi ni ya mahlweni hi loko ni ta ku ximatsatsa number 1 ximatsatsa number 1 xi xavisa xi tsakisa record company loko na record ximatsatsa number 2 xi ku gold disc hi loko u xavise 20,000 copies nkarhi wo waluya a ni ri 20,000 rand ni ri 20,000 copies na le ku kombeleni ka Xikwembu ku ri xi nyika matimba ni ya emahlweni ndi titwa ndi katekile swinene ndi khensa na Xikwembu ku va ni u kumile nkarhi eku hanyeni ka mina na le ka mabindzu lama ni nga endla ku ri ni kota ku va ni tirhe na Nghwazi hosi ya tihosi ku nga Thomas Hasani Chauke loko hi langutisa vuyimbeleri bya Thomas Chauke a byi fani na vuyimbeleri bya ti-artist tin'wana u xavisa ku hinda vuyimbeleri hinkwabyo lebyi byi tivaka bya Xitsonga na endlelo ra yena vuqambi bya yena matsalelo ya yena leswi a tsarisaka swona swi endla leswaku vanhu va rhandza va tlhela va tsakela ku va va xava music lowu wa yena loko a heta ku rhekhoda hi ku u hetile loko no endla mistake ni teka album ni yisa aka radio vanhu va mavhengele va fona va ni hlamusela va ku nga ringeti u endla sweswo ku ri vanhu se va yimile emavhengeleni va fonile van'wani va fika hi mafoya na mpundu va ku hi twile se yi kona emavhengeleni ku ri a no va twisa kunene ku ri hi hetile ku sweka twanani va yingiseri ku ri hi sweke swa njhani na n'wana vanhu a va lavi ku twa sweswo and a swi endleki aka ti a xavisa a swi nga endleki vhele a xavisa da man before xi humesa loko xi humesa mi kuma ku xa humesa namuntlha na tsundzuka khale nyana xi huma ximatsatsa xin'wanyana va ku xa huma mundzuku hamba ku ri xikarhi ka vhiki so na tsundzuka ni ri xikolweni and then loko ni pfuka yi hume hi 12 ya navusiku and then ya xikolweni loko ni famba xikolweni and then scrolla vhele ku ri na tifoni kwala na kwala before xikolo xi huma album yi kha yi hume hi 12 ya navusiku loko before xikolo xi huma va ku daman ibe gold what gold risa ngini sweswo swo famba na ti-gold na ti-platinum sa ti-CD mara a xavisa daman a xavisa I think a ri na record label ivi ya sayina na Sony and then vele ti-record label ti ku nyiketa mali in advance before u humesa music album ya wena va ku nyiketa certain percentage yo u ya tirha hi leswi u swi lavisaka swona if u lava ku hayara munhu u chaya guitar wa le USA u ta kota ku tirhisa mali liya if u lava ku xava timpahla u vonaka xapa xikarhi ka vanhu cause i faneke va presentable u ta tirhisa mali liya mara na tsundzuka ku a ya swi endla daman a swi endla swi endleka ka Thomas Chauke ntsena a ri yexe hayi vuswikoti ntsena ku na nyiko leyi nga kona u na talent leyi ni vonaka ku ri u yi kume aka vakokwani wa yena yi tlhela yi ngetiwa hi ku katekisiwa hi Xikwembu loko a ri exitudio u teka nkarhi wo leha ku hindza tinqambi letin'wana hakanyingi tinqambi leti ni nga ti tolovela n'hweti kumbe hafu ya n'hweti va swi kota ku va se va hetile ku recorda album kambe hi Thomas Chauke u teka between 5 and 6 months ku heta record yena hikuva u lava ku ri xin'wana na xin'wana kusuka eku tsaleni kusuka eka leswo chaya
swi va swi ri ka xiyimo xa le henhla swinene. Yeah. Zana Chauke i munhu a nga na ndleve swinene ka ku yingisela music loko u tshamisekile loko u tshamisekangi and i munhu loyi rival ya kokwana Chauke ri va kwatela ku hambi Dr. Stole it seems like iyo kwata ku va kokwana Chauke yi nga bukangi stage xa yena loko yi pfula Diamond Walk. Ku ve na beef yin'wana serious ngola ku huma tihlamba ta serious ngoti kulukumba. Se loko ni vona ngwenya lawa na swi va ku na yona i khale yi ri misakazweni ma swi tiva. Ani vanhu van'wana lava nga khomelelini na sweswa. Music u ta ku ngisa ti flop na wona. Music loko ku landzelela nga u landzeleli kahle u ta ku pengisa nanti. Because wo hlawulela music a wu tirhi ku na yena. Loko ri na music wo ba i hava marketing swa fana na zero sweswo. Swa fana na zero. Music wa baba nanti. Music wa baba too much sweswo. loko ala ku tirha ntirho wa yena kumbe loko ala ku mpfuna a mi pfunana i munhu a lava ku va na nkarhi wo leha mara na nguva tsutsuma munhu a lava ku va na nkarhi wo leha ku kota ku tirha swilo kahle and then loko Xitsonga va vula loko ifika ingena i va ka level liya u lava ku va ka yona liya u yi vona ka TV ne ta talk nandiya music ta talk nandiya kahle music wu vava loko wa sungula wa ri masunguleni le hansi le khonga tiviwe munhu mara loko boze va sungula ku tiva ne hi ta vulavula swin'wanyana so ndzi swo tala ku sentra na vona ku namuntlha swin'wana leswi ni swi kotaku mina loko ni ri one leswi nga swi dyondza loko ni sentra na vona hi khomene kahle na Themba as my sound engineer loko hi tirha studio loko ni lava swin'wanyana leswi hina hi nga tsandzeka ku pfunana hi swona na vitana va ta hi pfuna studio se hi ku tirhisana kahle swinene ngopfu i munhu loyi a nga open i munhu loyi a nga ri na mavondo kahle ku ta swi veka kahle ya kusukela kwele hansi aka Vanyoresi hi ta fika namuntlha leswi nga te tani hi nga na ti-DVD na ti-video na ti-dollar ayikona album leyi ni yi tivaku ya Thomas Chauke yi nga xavisani ku double platinum mara leswi hinkwaswo leswi swi endliwa hi leswi a xiximaka ntirho wa yena. Thomas Chauke u hlonipha ntirho wa yena tinqambi hinkwato loko to hlonipha ntirho wa vona tanihileswi Thomas a hloniphisaka swona ntirho wa yena va ta swi vona ku na vona va nga swi kota ku xavisa ti-platinum na ti-gold na ti-triple platinum. Aha. Jambo Africa nda Africa Chipembe realocha Africa Borwa ahi Africa Dzonga ndi lava ku mi tivisa leswaku mina ndi Tom Vuma manager ya Thomas Chauke ndi vuya futhi ndi hlamusela leswaku ankulukumba leyi ni nga tshama na yena Mike Maswangani ungwini izulu va ro swikhoko manje nkulukumba lweyi yena murhangeri wa CCP ni tlhela futhi ni lava futhi ku hlamusela leswaku Mike Maswangani handle ka wena ndoda hayi ni nga swi koti ku tirha mesa manager u endla swilo swo olova mara xin'wana lexi tsakisaka i ku va u tirha na ti-manager leti fanaka na va Tom Vuma vanhu lava nga na malembe va karhi va tirha swa vuyimbeleri vanhu lava va twisisaka ku ri kontraka yi fanele yi langutisiwa hi ndlela yihi vanhu lava fanelaka ku swi tiva ku ri loko ku khampani yi le ku maketeni ka artist yi fanele yi maketisa hi ndlela yihi se swa hi olovela na hina tanihileswi mi hi vonaka hi kota ku humelela loko hi karhi hi promota artist leyi ya hina ku nga Thomas Chauke hikuva hi tirhisana na vanhu lava va nga khoma leswi hi xilungu va nge experience ntokoto hi songa experience. Ha khensa Maswangani hi khensa na n'wina futhi n'wina vaseketeri va Thomas Chauke
leswi mi nga swi endla malembe lawa hinkwawo mi seketela Thomas Chauke mi nga tshiki khomani kona kwalani record company ta mi hlayisa mi nyiketa leswi mi swi lavaka na mina ni ta va ni tirhela ntirho wa mina vumenejere ya mahlweni loko wa vulavula hi vaseketeli kwalaho handle ka vaseketeri a nga kona Thomas Chauke a nga kona Tom Fuma a nga kona Mike Maswangani hambi yona sisifile yi nga bidlika hikuva n'wina hi n'wina mi hi seketela namsheweta valanderi na vayingiseri va music wa Thomas Chauke mina hi mina manana Flora Chauke mina hi mina manana Lucian wa Xivambu Chauke manana Flora Chauke antela khamba va medema va tirhisa swivongo swa le ka vona namsheweta valanderi na vayingiseri va music wa Thomas Chauke mina hi mina manana Flora Chauke mina hi mina manana Lucian wa Xivambu Chauke mina hi mina manana wa Xivambu Chauke mani Ethel Chauke n'wina tanihi va the Nyori sisters Nyori mthemendelo mbita the Angels se leswaku namuntlha vanhu va vona the Angels live one se a ni ta kombela ku mi byela ku kahle kahle mi sungule rini business leyi n'wina na Thomas Chauke ya vuyimbeleri la enga sungula kona mina ni sungule hi 1980 ni sungule ku practice band leyi hi 31 ta January 1980 ela ni nga sungula kona ku ta fikelela sweswi ene ntirho lowu na wu rhandza swinene hambi no pfuxiwa ndlele ku ni ya ku tirheni a ni vileli swona no pfuka ni ya tirha ko mi pfuna njhani a ku endliweni ka tinsimu leti mina ni munhu loyi ni nga wu rhandza swinene music wa Thomas Chauke loko ni nghenile etirhweni lowu ni fike ni wu rhandza swinene ni wu enjoya ni rhandza leswi ni swi endlaka ni rhandza ku yimbelela ivi se swi fika laha ni dyondza ku na ku compose na swi kota ku compose na pfuna laya na laya mara swo tala ku mali lewa ximayili xa yi fanela na tihi ya xa yi fanela ximayili lexiwa mara vanhu lavawani vavasati va Thomas Chauke either way mara a va swi vuli ku va rhanga va nghena ka vukati kumbexani va rhanga va nghena ka music cause according to leswi va swi vulavurisaka swona swi tikomba i nga ri ku rhanga ku ngheniwa ka music and then ku ta va vukati after beside if vo swikhumba lawa otherwise strategy lexiwa xa tirha yo kompoza vona kambe na mina na pfuna laya na laya ana ku producer na swi kota na zama mama yimbelela ku ri tshama mi dluwanile mi ri xilo xin'we mi kha mi humesa mbuyelo wo tanihi lowu xivandla xa kona i ku ri ha rhandzana ha hloniphana hi tirha swin'we ha rhandzana swinene ma swi vona ku ri kahle kahle ku vuyeriwa ku ve kona la ka band leyi swin'wana swa kona swi confirma ku sweswo hi leswi na vana va lava nga tswariwa ku ri mutini walowu va kha va tisa swo fana na sweswi kwala kaya se mi nga hi byelana swin'wana hi mayelana na ku vuyeriwa ka n'wina ha vuyeriwa swinene ku na ti-summer award leti i 9 leti va nga ti wina na ti-gold disc na ti-platinum na ti-double platinum hikwaswo sweswo i mbuyelo wa ntirho lowu va wu endleke papa na hambi Thomas Chauke hi yexe a nga swi tivi ku ya fika kwihi se manjheni n'wina a mi ti lamisele yini kumbe mi langutele ngopfu yini eka vumundzuku bya ntirho lowu wa n'wina eka ntirho lowu wa band leyi ya Thomas Chauke National Resistance hi ku navela ka mina ni nge xikwembu xi nga nghenelela xi hi fambisile kusuka ku sunguleni le ka nkarhi lowu taka a xi hi fambisi xi hi nyika matimba ya ku va hi tirha ntirho lowu tirhaka va wu ntirho lowu sasekeke wa ntirho lowu rhandzeke wu rhandziwaka hi vana ene lexi ni tsakisaka ngopfu wu ni tsakisaka wu tlhela wu rhandzana hi vana va hina khona Themba va hi joyinile ku va endla mhaka yo fana leyi i mhaka leyi tsakisaka ngopfu yaleyo leyi ka vana vo tala va nga swi laveki ku kandza laha mutswari wa vona a nga kandziya kona kambe lava hina vana ni va bela mandla va hi landzelela ni nge hosini ni nga nghenelela yi hi pfuna swinene hi ya mahlweni ntirho lowuwani inkomo kahle kahle without Thomas Chauke hi nga mi twa siku rin'wana mi ri mwexe hi ku Nyori Sisters swi ri swoxe leswi swi le kusuhani mi ta hi twa swi le kusuhani ngopfu sweswo ku na siku lero yi nga ta huma va ku se hi leyi ya Nyori Sisters
Hi le ndzeni le ndleleni. Va nga yi langutela vayingiseri va hina. Okay. Se manje ni hi la ku twisisa kahle ku mi suka kwihi mi ya kwihi na Thomas Chauke. I yini vuxaka lebyi nga kona xikarhi ka n'wina na Thomas Chauke? Vuxaka bya mina na tatana Chauke i vuyimbeleri hambiloko na vuxaka byi ri kona mara i vuyimbeleri hikuva loko se hi langutile kusukela kwele Thomas Chauke nga ta hi kona hi kuma ku xikandza xa n'wina xi hinkwako laha vito ra n'wina ri hinkwako laha mi tirha yini ngopfu kwalaha ka Thomas Chauke a bendeni ya yena. Okay, mina aka bende liya ya Thomas Chauke ni chaya bass guitar katara liya ikuri bisa loko se hi twa yi duma ku va ku ri n'wina bass guitar a ku yimbeleliwi so ota swa tika ku I va kuma ku endla xin'wani a grouping and then kuma ku wena I khavisa vanhu lavan'wana wena va ku veka mahlweni ka profile cause lewa Mr Mathonsi may he so rest in peace a ku ri un'wanyani wa the best guitars ka Xigaza futhi ka na sweswiwa I guitarist yo duma swinene mara a nga zanga ku se ha duma se na mina mfamfame niketa ni yimbelela nyana vanhu van'wanyani loko va vona ku se swilo swi ye kona na vo se va la ku yimbelela nyana se swilo swi famba swi moxeka a ni tsake ku bozo leyiwa a yi tiva position ya yona and then loko yi famba ya sungula music yi fambe ya sungula music side ra yona I fika ngeku okay na mise na yimbelela no xilini ka album ya 32 mfaka ti-track timbirhi ta mina nyana ni va twisa no munhu a tshame ka position ya yena a tiva position ya yena loko ku ri ku wa yimbelela I nga lavi ku ndla swilo leswi hinkwaswo leswi I ta vaviseka okay ya n'wanuna liya no saseke se manje mi sungule rini ku va mi tirha professional na Thomas Chauke? Hi sunguleli kwala ka 1976 se ivi swi famba a swi fika la loko hi ya ku recordini ka yin'wana album I va fika ku va xava bass guitar yo saseka swinene leyi nga ta yi ta sungula ku recorda ximatata number 1 okay se mara sona ku tirha na Thomas Chauke tanihiloko se ku ri muyimbeleri wo vupfa muyimbeleri wa khale swi njhani ku tirha na yena swa olova swa vevuka swa tika wo tiyisela kumbe swi yo yini swa olova a swi tiki a swo tika ku khale loko swa ha famba sweswiya swo loko hi ya lomu tiholweni ta swikolo ku fika ku nyana swipenana nyana swo fika kwalomu ka 15 rand ya ni kuma swa ku hayi wait swi tana I mali ya kahle ma hi minkarhi ya kona kambe ni twa swi olova ku na vutomi byi le ku antsweni byi va byi ri kahle se kumbexana mi ngo hundzisa vaseketeri ku ku vona maviriviri nyana vanhu Thomas Mathonsi wa famba ka xinyori u ya kwihi wu kona ntiyisi ka sweswo leswiya a swi vange tiyiso a hi tiyiso a ni swi twa na mina wa kuma va ri van'wana va heta va ni vutisa van'wana va hleva kunene phela Thomas Mathonsi xinyori n'wi xaviseli Soul Brothers se mali ya so va tlhela va tiva na timali ta ku mali muni a hi zangi hi vulavula na vona va yisa lava hina moya mina leswi swi nga tiyisa hi sweswi ni vulaka swona a hi zangi hi hlangana laha va nga vulavula na mina kumbe tatana Chauke va nga ri kona kusuhana na mina a swi va ngi kona kumbe va ta ka vona va ku hela misa laha swi va zangi swi va swi ri kona a swi va ku vulavula a ni tiku va swi sunguli kwihi va mara ni nga vula ku kumbexana va twa ku nandziha ka bass guitar se loko nkulukumba Thomas Chauke va hlamusela hi makungu ya vona tani hi muyimbeleri va katsa na ku ri ku ta va na manana Chauke kusukela kaya va nga ta rekhodiwa laya va va na album ya vona ku katsa na tatana Mathonsi ku nga n'wini se mi nga hi byela ku sweswo swi ta suka kwihi hi n'wina mi nga kombela kumbe tatana Chauke vo swi vonisa swona kumbe n'wina mo twa se swi fikelerile ku se mi nga endla swileswi endlaka tatana Chauke ni swi vona swi fikelerile ku ni nga endla swa mayelana sweswo na sweswo na swona kasi na vona ke
va ku va ni hlohlotelisa sweswiya no me le ku ni tswariwa ne xo sungula lexi ni nga xi vona kaya hi tikatara then loko va ni byela va ri ni tswariwe siku leri ku nga hlangana band siku ro sungula va sungula ku riyaza siku leri nga tswariwa hi rona so since then a ni tshama na papa loko va huma a va ta huma na mina loko va vuya va teka katara na mina no papa ni dyondziseni ku chaya katara papa a swi tiva ni swa ha ri swintsongo fana mina ta ku dyondzisa ku ya nkarhi wu ya wu kha wu ya ni ku fika laha ni sungulaka ku tshama ku nga se va na studio ka ha ri na rehearsal room a ni ta tshama kona ni tipalela ni teka tikatara ni tlangisa ti-keyboard ni tlangisa kusukela kwalano swi va tano waya minkarhi leyi ni fanele ni ya bolweni ni swi vona ku a ri ni tshama laha ni tirha ntirho lowuwa na swi rhandza sweswiwani ni ve ni sungula ku swi rhandza waya yeleyo eka business leya music tanihi na wena tanihi musician u tsakisiwa ngopfu tatara wa wena u ti rhandzela katara. So, you want to learn how to code? Well, check out Codecademy. It's the easiest place to learn how to code with hileswaku ni sungule ku tlanga swilo leswiwani na ha ri 6 minutes xo sungula nga va tsakisa hi xona loko nga ha ri na 8 years ne a ni tlanga ti-keyboards a ni tlanga ti-showing live ivi swi ta leswi ni nga swi vula ku sunguleni loko va hi endla ti-demo ta ti-artist to hambanahambana a ni tshama na vona ni vutisa papa ni endla yini lexiwani xi tirha yini loko ma nkarhi wun'wana va disturb mara va swi vona ku okay va ni komba ku hi leswi okay ku fika nkarhi laha ni nga ya xikolweni loko ni ri xikolweni ne before va swi hleketelela ku ni nga vuya ni ta tirha ni va engineer se a ni ri busy joni manje a ni ri busy ni endla timhaka ta vu-engineer until ku fika laha ku nga va na studio vulo na va ni byela ku hayi equipment yi fikile ni fike na yona the next day a ni ri laha se well sis u nga ni byela yini hi relationship ya wena na papa more especially la businesseni ya vuyimbeleri relationship ya mina na vona yi kahle ngopfu ku ta fika sweswi hi vatswari vangani va nga close na vana va vona loko swi ta ka timhaka ta ntirho a tirha kahle swi va ekhoni Chauke loyiwa matan'wi umize mari ku na lembe rin'wana mize mari n'wamhani loyiwani i tekiwini i lovoriwini problem i ku i lovoriwa n'hweti na n'hweti ka Chauke va lava tihomu n'hweti na n'hweti so va ze va n'wi jikisa va n'wi tlherisela kaya timhaka leti a mi tikuma kwihi toni ku na munhu a nga ta lovola munhu n'hweti na n'hweti eya ku lovoleni i kha yi ri kahle emihleketweni ya wena yeni proper mara i nge lovoli munhu n'hweti na n'hweti ene mi ti ri yo reason yo vukati bya yena byi nga si fananga mhaka ku damana lovola n'hweti na n'hweti kumbe swi kuma kwihi kahle swa saseka swinene hikuva hi kha hi twanana loko va ku ri endla lexi ni endla sweswo ku va ku ri na ntwanano so relationship yi va yi kha yi ya mahlweni hi ndlela yaleyo se ni twa ku ri mutswari wa kahle swinene va hi guide laha wani mi kuma ku ri a huma endleleni ene moya wa kahle ku nga ri kulwa ene xin'wana lexi va nga kahle hi xona futhi i ku ri va swi kota ku pfuna ka rixaka a swi fanisena loko kumbe mi kuma ku ri ku na nkosi kwala tikweni kumbe kwihi mi swi vona ku ri muti waloya ku hava leswi va nga swi fikelelaku va pfuna swinene a hi ku ri kumbe ni va vulavulela hi ku ri mutswari wa mina mara va pfuna va tinikela swinene ka ku pfuna ka rixaka so na ka maxaka ya vona va khomaneli swinene ngopfu ni twa va ri ku akeni ka rixaka ni nga va vitana ku ri i dokodela ra rixaka swi kahle ngopfu leswi nga le ku swi endleleni ka vanhu se hosi a yi va ngeteleli swa kala leswi a ko va society ntsena kambe i society ya rixaka ra mina leri ni tirhisanaka na rona hi hanyaku swin'we hi ndlela yo saseka
ni tinyungubyisa hi yena n'wana loyi ni tsaka hi yena n'wana loyi leswi a swi tirhaku na sweswi a swi chayisa ku swona swavisiwa na swi ku yini swi kuma swi ni tsakisa ngopfu na moya wa mina wa tsaka loko a kha endla sweswi a ni ku tirhi lowu a wu famba u ya phambeni aye a kota swa ndlopa ku kumuka a kota van'wanyana embewu leyi a nga yi byala swi ni tsakisa ngopfu hikona i bebule swinhwanyatana katsakatsa na swifanyatana nga kotangi mina nyini wa kona ni nga bebula yena ntsena vanhu vanyana ntsena papa i munhu wa rirhandzu swinene papa loko va tshame na yena va hi dyondzisa vutomi hi nga fambi hi tongela vanhu ku hi ku ni n'wana xinyoni ni fanele ni famba ni tivamba papa i munhu wa kahle swinene ku ri na mina na swi tiva hi ku ni n'wana wa vona hi tele laha kambe ma hi hlayisa van'wana vana vambirhi va tsandzeka ha khensa swinene mana ni nga swi tivi ku ma tinyungubyisa hi mina ni tsake ngopfu ku twa ku ma nyungubya hi mina na mina na nyungubya hi mina loko a ku nga ri n'wina ni nge ku ri hava xinyori phela vananga yo ma ni kurisa ma ni kurisa na khensa ni a ni nga swi tivi na ku ni na rirhandzu ma ni twa hi n'wina na ku a ni nyungubyile ku ni famba laha handle ni twa hi n'wina valanga na khensa ngopfu mina Frederick Ngomane ni huma ka Mpititi Alten ni sekreteri wa xinuna swinene swinene ngopfu lexi nga khorisaka swinene i ku ti-album ta yena na ti tiva kusukela kwale ku sunguleni a nga sungula kona ku ta fikela kwala hi nga kona sweswi i yini manjhe xi ku tsakisaka ngopfu hi vuyimbeleri bya Thomas Chauke ndzi tsakisiwa ngopfu hi ku vuyimbeleri lebyi bya Thomas Chauke bya aka bya tshila bya swi kota ku hlanganisa miti leyi nga hambana bya swi kota ku mbohetela lava va nga ku hluphekeni va swi twisisa ku swo leta kunene swa ta hi nga teka xikombiso hi risimu leri nga ka number 17 leri a ri ngo ni ta kala ni ya nghena Mozambique ni bana tihlelo lava kombisaka ku swo leta kunene hosi na wena yi ta ku hlamula swi le ku teni se ku na van'wani vanhu kwala misaveni yaleyi loko Thomas Chauke hi mitirho yakwe leyi nga tliya yi vonaka n'wana n'wana a tshuka a wina xo karhi kumbe ka munghana lonene YouTube kumbe ka tisama kumbe swihi va kona vanhu va nge hayi no wa feviwa nkulukumba loyi wa feviwa loyi ti-artist ta Matsonga tele ngopfu musi kasi ku ngo hlula yena ntsena u va byela yena va lavo tala lexi ni tsakela ku va byela xona a va swi tivi ku leswinene swa tirheliwa nakona buku ya kombesa ku bana mandla ka un'wana makwerhu hosi yi ta ku engetelela kumbe yi ta ku rivala swidyoho swa yena xikan'we na vo tatana Chauke ka number 18 hi na xikombiso xa kahle laha va hi byelini ku bana mandla ka un'wana munhu hosi yi ta ku rivalela a va swi tivi vanhu va lava vulaka sweswo vo tala ku a wo fika le ka munghana lonene kumbe u fika humesa mali kumbe ku yi ku ni vonini i vanhu va yingiselaku music va wu twa ku wu hluteki ku fika kwihi ivi va vhota a ku langi va ka munghana lonene hi hina hi vhotaku ene hi vhota music lowu wu nga na ntiyiso na loko va tshuka va kume ti-award yo fana na swa va rich platinum kumbe gold disc swi hi komba kahle ku swi swa vona va tiyimiserile va teka nkarhi ku swi endla ku hi nga lolowi na hina ku humesa tipeni ta titsongo hi va sapota ku va nga wi a va yi mahlweni va hlayisa Xitsonga lexi tanihi ku hosi yi va rhumile ku ta xi hlayisa xo hetelela lexi ni lavaka ku xi hlamusela hileswaku hina hi nga va CCP hi titwa hi ri va matimba swinene loko aka xitebulu xa hina hi ri na artist yo fana na Thomas Chauke leyi laviwaka hi tikhampani hinkwato ta Afrika kambe ku va ku ri hina loyi hi nga n'wi khoma
hi tiba swifuva hi tlhela hi tindunduzela ku ri hina hi nga khoma tingwazi la CCP na mikhensa Ai, ntanga ra ku rona nkarhi wa hina otherwise YouTube if u vone video leyi wa ku ta fikisela lamakumu lava ku khensa nkarhi wa wena ni nga tshembi ku ri hi ta swi kota ku hi heta hi tshamini kan'we ene video leyi size hi endla na 1 hour leswi vulaka ku hi save nkarhi wo tala ngopfu lexi ni nga xi dyondza eka video leyiwa i ku ri hinkwaswo leswi swi endlaku if u tiyimisela and then u lava ku swi humelela u ta swi kota ku swi endla ku swi humelela because u swi twini ku ri hi ku summarize u swi twini ku ri a ku ri hava na peni ku tshikiwe xikolo ku sunguriwe hi magogogo leswi munhu a nga na swona a sunguli hi swona endla something and then leswin'wanyani swi ta landzela as nkarhi wu kha wu famba swi nge vheli swi a va ri Xinyori a nga sungulangi ka album 32 or 33 ku ri album ku ri kambe leyi kulukumba sungule ka number 1 ku ri hava fan base ku kumiwa ti 15 rand ti 2 rand ku horiwa tona music if wa wu lava music wa hakela u ta ku hakela mara swi ta lava mbilu swi ta lava ku tiyimisela swi ta lava ku va kona swi ta lava marketing swi ta lava ku va na confidence ku ta laveka confidence so na nyuma njhani swi ta fanekele swi vekiwa asayitini otherwise ni kombela ku subscribe ka channel ya Gaza Reactors and then u like video leyiwani and then u make sure ku ri u click video leyi nga la if u lava ku vona video yin'wanyani yintshwa kumbe xani video yin'wanyani leyi nga react ka yona ya Xitsonga Xikaza u click lawa because hina hi react ka ti-video ta Xikaza ntsena otherwise kusuka ka mina ku ta ka wena museketeri na murhandzi wa Gaza Reactors ni ku rhandza ku penga hi rirhandzu ra love bless